Absa for mamuna kwa bade bade okro enso chipo ba ko so Okuma radio and Okuma TV so eni midi kwa me ohene da akon sabe no kasa de kwa pe hene life work ye de ba bepim Aburi Gardens na yebedu hanom no nipadom no na de akire de aba titire eni nintire a wo mka bi ewo okwapema mu abam ana ne omu de ahia ena no pei ya titire ya pom kama sabe de ye nsaka nana ojiri kwakuma enu eprede mankrado na sabre yenza atumi aka no hai yana na so atwetwe nkomo dwumadi a ene ode ne hoji mu a yedie mu ana bacho mu akwaba Okuma radio ne Okuma TV eso mejemo so ana wadawo ma ene ya nanti efie ya yi mensa de aba Aburi Gardens afuto be na wo ma dwumadi ya yedie nyina na kakra meka ne se sena okwapen pese obia asotene se ya pomodien hia no na yem kosoa ne imeki sure se all the time bia ye betete yem pomu na ahonde na awo ameda na ohwe nipadom a atwa ahia hanom yi a chese nkabom no aba ne sana oh you wankasa ohwa na mkwa na misusu se amanfo beba se na we na kire odo de ma okwapen hene enti medo obi bia se a waba ahase yo nana yenhwe afuto be na be ma wo mo a bilibinti wo mantumi amabi no empefo na ka o masem se na asi no ye ma na ensanko nachi na ye nyina yen kambum na afia ye ba be wura mu yen kambum se ye nyina ye okuapemfo ye nyina asum okuapen hene nana oji kokuma na netri komo nana o ma so se ukuoda udi dwuma bi ukuoda no dwuma be na udie na adenta udi sa dwuma no you I played the Methodist primary school no more hakakra for about 4 or 5 years in about almost toilet in some and chronicle school na say anka omoko bathroom so omoko fie e bi wo anka no kwa almost amma I took it upon myself say you be reconstruct omo toilet no ama on e biom yenim say chips compound wo I played na so kaka ye be bo am no ene be ma ene so etintim eti coming Wednesday okudai by 9 o'clock no ye ba kwa ye o ma do e kakra ho na kakra ye so be nyande aboa we chips compound no na ye de aboa ho na na be das be bre say ye ton safre o ba Okuma radio ye Okuma TV e da wasepa ya menhira ho edana oji kokuma enu ene na twetwe eye enkomo no ye da so e wa Aburi Gardens ye nwi adwumade no ade ne empanyina e ka bia wo mu no because atwetwe enkomo mu no ye ntra ye ho ma mo mu nso so mo emfama ye